Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Yefa ane na oia. Yefa ane na oia. Yema walunga ola fane na. Ia via oia tangata uma. Fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fane neina. Abatu ia levi inga ya Yesu. Matau atu luna lofa. Matau atu luna lofa. Abatu ia levi inga ya Yesu. Matau atu luna lofa. Sili sili. Swafa paia. Givia netua. Ai loa ngana. Dia lo na sua fa paia. Swafa paia. Haleluya, haleluya. Le whaamunuina. Ia vi ia le suafa o Yehova. Le tuo Abrahamo, le tuo Isaako, ma le tuo Yakopo, le paia o Israelu. Ia whaamanuina le suafa o le tamā o le tātou wali o Yesu Keriso. Le tua e ona le langi ma le lalulangi o ia na whaia mea uma. Ia vi ia le tua pe awhi o le ua mua fo ise hawa noa e te mai mua mai le tātou plokalame. Te iloa iai nisi na mo o e lātou te ala whai mai se tae ao. Mo lātou mai mua ina se upo e wha longo ai pe tai wa lātou le maua le hawa noa. Te tauna e vi ia le tua pe awhai o le ua mai ale nei aso I fe au manga luenga fa manuina le suafa o le li te le mea tātou te fa ngaloina I le telo teimi ai ngalo ia te tātou na vi ia le suafa o le tātou watua tau te loa o tō mana tua le tala fo I le toe ina le sa le toe ina mau oa le na oti foi mai le tala Yesu na oti na alu I se oli foi mai o la ua toe mana oea e vala au mai sina vai sina vai la vai fa pa ilona la lo fe fa su se pa ilona la lo fe te lo se oli le mo se vai le se vai se oli ele mo vai fo se me ai ele mo vai fo le upertus pa ia foi mai wa ave e se lo la to malosi le ai fo se malosi o se se oli ai te tauna e fa afetai I le atua e o ni se vai le ai fo ni se vai fo mai ele pepe o la to wilo
o le mea leo te whai atu ai. O le ale teimi e te ala i fwai, whaafetai i le atua te ala i fo la lawa e te maua le mana vaola. O lai te maua le awa noa e te fili ai e te au auna i le atua. Ma ua maua e oe le whaolatanga ia Yesu ke riso e te le alu no fuanga le na. O le mea le ao no tātou whaafetai ai oia i lea taimi ma lea taimi. Ono le ola. Tātou te le o ala ifo wale aise vai. Pe tātou e inisi o tangata na momoe, ia ma momoe atua i lava. Le ito e fo i mai, ai whaafitai le atua pe a whai ue ala whai. Le fo i wai uwhi au mga luengo le nei aso. Le maa losi na vatu e le atua ia te oi. To e wha fo i la le vi inga i le atua. Whaatalo fatu ia te o tau le swafa manu malo Yesu ke riso au na le atua. Iso se ta fo le lalulangi o e mafuta mai ai. Ale ngata fo i lea i o le lo se tātou watunu o maua le awa noa tātou te mafuta i lana upu. O tātou fe wha asoa hai i lana upu. Tau te iloa o e ala no o nau, ia wo fo i se nau i lo nei loto. I le nau e launga i na pea le upu, o no o te le iloa. Po o le taimi muli le nei. O le a e wha alongo i le upu o le atua. Because you don't know pula le mea tupu le si 5 minute. E te le iloa le mea le na, te le iloa pula le mea tupu atai au. Matua e le iloa, o te le iloa foi, po launga muli ale nei o tō ruma. Ia te oi foi, te rei lopo le la unga muli ale te whaalongo ai, wala au mai lole atua ia te oi. You don't know that. Me le tāu ai, tātou whaatau ina le upo le atua au, tātou maua le ola ma le malosi. Tau tuai si tātou plokalame nea fiafi ono sina whaale tonu mai fo i le tūlanga tātou niso vaenga, ia tātou tonu leo whaale leia, na fo o moa mai, lo ma whaiona e mai moa ina le tātou plokalame i lunga le YouTube, whaatasi fo i mani Facebook, le te mai moa mai ai, ia malunga le tātou website, www.kevinlifeministry.org, e ma whaiona e asiasi ai ma e mai moa ai le tātou plokalame, ia e avia fo i oe, whaamanuianga i le tātou plokalame. Olo o whaanga solo ina pēr le tātou plokalame, ai si o whaamanatu mo si tātou atano, ia, e inisi o i tātou, o lo whaapeo na message mai autou fesili, o nisi o autou mataha upu, ia e fo inisi ua message mai, ia, lai to te whaai mai lau te whaitau i autou message, ai o te leo reply atu, i le whaapeo o ignore ina autou tarusanga, para e se taimi na tali leo nisi o afu o mataha upu, ia o nisi o te longa i maua se taimi, ia o lo ia fo inisi o fe au manga luenga o fe ngai molo nei tangata, ia atonu ia se taimi no o la ia i le hafo, ia to mataha upu ai, ia e fia le loto, ono lo wa ai o tungo lo o nau tato tangata e whaitau le tu spa, ia na I love it. E se lo fia pe a whai o vai tunga. O lau ngā lala e whai tau tu spaia. Te le nisi o mataha upu ai se wha mole ile o ka iko se kusi la unga. E ingi se mai Kevin se ikusi mea laka wha malo si le la sange. Se ikusi mea laka. O le awa noa le leia lea. Te halu e te sa ili lea tua. Ia la akusi a kulai Kevin e me le o lai oe. E maa ngai alu la unga mea nai te o lai. Wa aku se nge Kevin wa kuma kwa afa la ku ela mo foi mai e se me la ngai e se le ola ngala ola ona fo le men ku se ku le skaka ai a ho onin elu tusi mai ai ile me na vatu ele to ya te oi fa kula ukala e ke la unga kwa e avia fo mfa manu yanga sa ile to ya e fo nisi o foi mai se Kevin kangwa fa makala fa pu mal kala ya ka vi kama se fa mole se le foi kau a wite nau, o le melengi ngā o le mai ko wei watatou, sori, ma ngā oi mea wawawea, hale whai tau le tala, e leo ka iko se wha makala wha pupu. Ai ei fo inisi, e se le tau or su e le fiongo pa ia le atua, ne au le tali atu la, ia morsi le fia, o ei fo I fe au, ia whai. Ai ma lor so fu vi ia le tua. Amen. Hallelujah. Ke o ko fa pia se fa ai ala unga mangi ava o la ava ai fu message le kai kali mai. Le ala ngo le kali aku. Ngai fi fa pia ga o le ke le yo message o le ngai. O ke o isi message o ka usanga ne ke ngai le fo ko akali ku ngai kai. Ya vi ia le tua. Amen. Fa manu ina le swa fu o le tato tu o me lo fo langa. Amen. Vi ele tu olo fa peona ye le tato mata upolo tato tata no ai.
think we begin a new series now. Lo tātou tala noa clear to hear from God. Ia pole, ia mamā le tātou whaalongo i o tātou langona mai le tua. Ono le tasi leo vaenga o te iloa ea ui e lau savalinga whaalea nganga. E tele nā whainga i tātou ma au fo ini whaseina i tātou. Ona o te iloa, do tele tangata ua tai se seina. Ona ua whaamoe le isi tangata e tango e whaamatala atu le atua ia te ia. A ele i aluana ia sa ili le atua. E le na o se whaife au e malama le tuspa ia. Yes, e le na o se whai a onga fo le tuspa ia e malama ai. No, e ma whai ona tātou malama ia. Ia, o le ao ngā o le whaife au e whawhanga le lafu maa moe mai le atua, whawhanga, ia, o le ao ngā o le whai o ngā, o ha o le tuspa ia, but it doesn't mean ngā o le whai o ngā i lo tuspa ia, you can also understand, pēr tango fwoi lai whaitau, kango fwoi lai ama, kango whaikau, alu fwoi lai ama, tan whaitau, tu se yoani, alu fwoi lai ama, e umakia, man, I'm telling you, a e alu nei te sa ili, whameritala tuspa ia, a whai te sa ili pio, le te sa ili le o loa tāua, a whai e tāua ia te oile fiongo pa ia le atua, I'm telling you, e le o manga o le atua ngā ngalo na fina ngalo ia oe. A whai te sa ili a te ia male loto atoa, for mai he is the rewarder of those who diligently seek him. E tau i le atua ia te oe. Whaali e le atua ia te oe. E le ai u le atua se whaalinga ia te oe. That's God. O le atua, o le alo whai o le atua. Lai fia whaali le atua ia te oe. Amen. Ai tātou tele i ora tātou mata upule nei a fiafi. I believe e ao no tātou te talo matu i le atua tātou mata upu uma. I also see in the next 10 years or 20 years, while e live lungo tātou YouTube or Facebook, we might be someone in the next 20 years e koe maka mai o onga nei. But this is the revelation le will release e le atua le nei taimi. E mawhai fo e ona whaolaina ele nā nganga le nā taimi e maa o ina nā tangata in the next 10 years. Ai, a whai o oeleo e mai moa mai 10 years from now. Ma lor soifua, ma lor sa iri le atua. Look whakalo whalau vaenga i e a. In the next 5 years, next 10 years, 20 years, 30 years, or 50 years, 90 years, or 100 years. Pe aho o kwa lai ai ali YouTube, or Facebook, ma video a whaalongolong mai. Tu mau i le atua o le auna mo oe me a mātou nei lea. Lara kau sangalo ingi mā kou duafe lua kasi. Lia le atua, let's pray. Tātou talo i le atua. A wale tātou pulo kalame le ia. Fiafi le atua le mātou tamā. Vi ala ua fio. Ma o lalo le loto i o luma. Mātou o mai, mātou te sahuni. E whaalongolongo. Ma o ino mātou tangata i lau a fionga le ia. Fiafi a o mai oe tamai o mātou loto. Ai meise le upu mai a te oe. E whaatonu ina i o mātou tangata, ngā luelo wanganga i o mātou tangata, ina i o mātou maua, le manuia mai la ua fio rea fiafi, a o oe ta māta tala la mātou whaalongo, ai mesi o mātou loto i pa uai le upu, a veo se ele ia fua mai ai se fua vi i ai la ua fio. Ono le suafa o Yesu ke riso wa ole mavala au tuai nei. Amene ma amene. O loo whanga solo le tātou noa. Tātou atu le tusia ngā luenga o loo whaapeo na whaautu i hile. Whamai le tala ala apostolo Paulo i le ngā luenga lusu whaafai upo e sifulma le ono. O le mea lea, o te tau mawhai ai au, ina ia maua e au le loto fuatia ifo ele lei, i le atua matangata, e le au noa. Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. In view of this, I also do my best and strive always to have a clear conscience before God and before men. The Passion Translation says, that's why I seek with all my heart to have a clean conscience toward God and toward others. Amen. O le whanau nau ta ingo le apostolo Paulo, ia mamā le vāo, ia ma le atua polono loto fuatia ifo i le vāo, ia ma le atua. Ma le vā o ia matangata. Ona o low conscious o le leo lou wanganga.
e iai lo tino, e iai le leo lo tino, e iai mana ongo lo tino, a fia ai lo tino, that's a voice. A o fo ina mai lo tino, te langona le tinga, that's a voice. A o fo ina iei tu ina naungo le tino, lai tala no tu sa kalatia, that's a voice. O le leo la le nā, o le leo le nā, o le tino lea. Le tino leo le tangata. O lea tua, fa mele prt2 spa ia, o lea tua, e le o ia o sea, e le o ia se tino, fa mai fetala inga Yesu, fa mai, God is a spirit, for those who worship him must worship in spirit, which mean you have a spirit. A fa mai, o la to e tapua ia te ia tapua i le anganga, o lona winga, o oe e iei le anganga. Fua na fai mai Yesu e tapua i le anganga. Na mea la fai mai tapua i le anganga, pe a fai le eise anganga. No, would it make sense na tala Yesu? Ai ai lo anganga. For mai le tala Paulo, absent from the body, present with the Lord. For mai alu ese mai lo tangata po lo anganga, mai totonu o lo tino, lo wapitanga whare tino, e te whaatasi atu i le atua. Lono winga, e iai lo tino, iai lo anganga. I think I tātou wa onga le tausanga, I think le amatanga o tātou Bible Study, no utala noa ai i lea o oio le anganga, e whailo ma fau e te nofo I to tonu o lo tino. You are a spirit, you have a soul, you live in a body. O oio le anganga po le tangata le na whanau fawina, o oio le anganga e whailo ma fau, le whai maritala tu spa I e whaafawino tātou ma fau. E whanau le anganga, ai whaafau le ma fau, a o tātou lau tangata le na e nofo I to tonu o le tino. O lea lau te tala noa o le conscious, o le leo o loa, o lo wanganga, o lo tino, o ye o whaalongona, o feelings mo emotions, right? Fa mai le tala le whawhawhinga ngā o whaakasi o ngā feelings mo no emotions. Ioi, o feelings la ma emotions, o kamanga e la vea la I lea, I le leo le tino, flesh. Ai yei fo I le leo tātou mawhau, reasoning. Tātou te mawhau, I lea mea mawhau I whaalave, ia po lea fo I se mea te mawhau le tua nai, mea na tutupu le tua nai, o mea na se, o mea na lelei, o a umani mea o mailo mawhau. That's a voice. O le leo le na o lo mawhau. Amen. E te le langona I fo I la lea tua. Right? A o lo conscious, po le loto fuatia I fo le, tala noi Paulo I, o le leo lo wanganga. Lea la fu mai le tala Paulo, o te mana o ia mama le va o ia male atua, ma ia matangata awana I se me palpala I lea, le leo lea. O le leo lea, o le frequency lea, e tatau ona clear, 24/7, awana I palapala I sea, ina ia e langona le whaasino manga ma le leo o le atua. Amen. Sa u to e fo I le conscious, ona e taha ua le conscious, Toto tu sia Roma. Amen. Roma lona mata upu Romans e valu. Fa mai le foi upu e se furma le fa. Foi mai. A wā o I lātou uma ua taʻitaʻiina e lea nganga o le atua, o ata li'i I lātou o le atua. Whaafewhea na taʻitaʻi o e lea nganga o le atua. Ono le atua o le nganga I le o ia o se tino. Te lua le whetau I ma le atua I runga le awala. Penga sau sang ka avane, penga whelo lua I le atua, penga lua whainga luenga o ma le atua. I le tino. E le eise tino o le atua. O le atua, fo mai le tala tuspa I o ia o le nganga. E le mawhaila na tala noa le nganga ma le tino. Mea le nai ala ina le mawhaina tala noa le tangata ma le la au sea, two different species, e ese le la au, ese le tangata. E le mawhaina communicate. Fa pena fo ia manu, e le mawhai o na malam I o gaming ilo wa matana mawhai o na time mo meo tai whau ma la ua mawhaina malam tai whau pe whaku sau, a ele o mawhai o na tala no communicate, ai sea, e ese ale tai whau e ese le tangata, two different species, fa pena fo ila lea tua o I o le spirit, ai o le tangata o I o le tino.
E le mawhaila na tala noa le tino ma le tangata. I say, two different species. E le mawhaila tala noa tangata ma se ia. I say, ese le tangata, ese le ia. Ese i tu a inga. Fa pe na fo ila le atua. E le mawhaina tala noa le nganga o le atua ma le tino. I say, ese le tino, ese le nganga. God is a spirit. Man, the Bible says, we are just flesh. O tātou o le tino. Ai aila le anganga I totonu, le conscious o le anganga, le spirit of a man. The Bible says in Proverbs, the spirit of a man is a candle of the Lord. E aila lo na leo. Amen. A tonu o le channel lea, le la fa mamafa tātou prokalami, e hao ona e kango e tune le channel lea, ia e la ngona le atua. Ona o e ta I nai o e le atua. Fai mai le tala tu ia awa o ilato uma ua ta I nai le nganga o le atua. Fa fianka I kai o e le nganga o le atua. I'll say this. E tangata e kai ia e lato emotion. E o lato feelings. Yes. E ta ia e monge. Fai mai la o fa o oso monge lo kingo. E le o se nganga mea nga o monge. O le anganga o le atua, e tala noa la I lea, e bear witness with your spirit. Fai upo es furu ono, fai mai. O loo moli mau mai lea lava nganga, I o tātou nganga. O whanau I tātou le atua, o whea moli mau I lea nganga, o ai e bear witness I lea nganga. Fai mai e moli mau I o tātou nganga, e le moli mau le mawhau, pe moli mau le tino. E saule nganga o le atua, a saule nganga o le atua e wha mautu se mea ia Kevin, e sau moli mau I le nganga po le conscious o Kevin. Po le nganga o Kevin, o le conscious la, o le leo le na o le nganga. Amen. Mea le na e alai o na, e make sense me lo mawhau, ai le eise file e mu I lo roto. Is that ever happened to you? Wa yeise teimi wa ilau savalinga whaaleanganga, wa e whai eise me se, e whaalongo kui lo loko woi, wa ka whai ale me se. Wa e loa sorry, wa e langona lo se. That's a conscious. O le mea lale na e ta o lea, loto fuati e ifo, o le leo le na o lo wanganga, e le o wha masino lale anganga o le atua ia te oe, o nau o wha masino lo wanganga ia te oe. Your spirit o le leo le na loa nganga ngai fai aku ia ke oi Kevin ngau se lau mea ngai fai ngau e pelo o ngā ua e loa se ai fai ya. That's a conscious. Fai mai la I o le uportus pa ia a wā o I latou uma ua taita I na le nganga o le atua o ata li I latou o le atua o whanau la le atua e le taita I ni tupe. Wa iai nisi o tangata, wha mai kako, le la waru o ke apalai le ngā ruenga lea o ngai ke le ko kongi. Lia la waru la loi fea, la waru o Australia, pe la waru I Amerika, pe la waru o New Zealand, la waru I fea o ngā laile le ko kongi. O isi ua taita ia e tupe. That's not the same as being led by the Spirit. O isi ua taita ia I mo meo ava noa, opportunity. O mai lau wava ngoa mai o maanga ia o le ava ngoa le maua e kako a ingan manguia maanga ia. O na ofo I la ia. That's not the same as being led by the Spirit. That's led by the opportunity. O isi e taita ia I mo meo emotion, ma feelings, o la e taita ia ai, o isi o tupe, o isi o ava noa. That is not the same as being led by the Spirit. Ai mafua, ona e le o mama pe le o langona le atua I le loto. Amen. E le o langona le atua I le tangata fuatia I fo le totonu. Pe no whai atu e le leo lo tino, e iei le leo lo mawhauwhau, e iei fo I le leo lo wanganga. E aola ona e differentiatinga le tonu lea, ina ia e malama, whawhiwhiana e langona mai le atua, ono le upo le tuspa ia, fai mai o lo o moli mau mai lea lava nganga, yo tātou wanganga o whanau I tātou le atua. Te loa o le teimia na e afoi, na e talia ina Yesua vea mahari whaola, o lo mawhau ele make sense, but your spirit agree, o oio le tali o le atua, your spirit, the Spirit of God bear witness with your spirit.
O laua e loa I lo loto o o le atali o le atua se a ona lai mori mau atu le nganga o le atua. Agree with your spirit. Amen. O laua agree with your spirit. Mea le nai le so se tangata lava te ita ia le nganga o le atua. A e tango e faise mea, te whaalongo o tunga. Pei o lai eise mea laua. Pei eise mea wale eise file mu. No peace in your heart. I say because o lea, ele o agree le nganga o le atua with le move na la fai oe. Upertus pa ia fo me o se vai o tana le leo se vai o le file mu. Be led by the peace. Ia e muli le file mu o le atua. Amen. Sau steam tatou tano le vaenga le nā. Ai au ona tatou wo mua e fufuru le conscious. Ono le upo tala paulo foi mai. O te tau mawhai, foi mai e afo. O le mea leo te tau mawhai e au ina ia maua e au le loto fua tia ifo e le lei I le atua a toa matangata e le au noa, clear conscious. E te tau ona wha mamaina o tātou conscious, ina ia mawhai ono tātou langona mai le atua. Amen. Ole tasi vaenga tāua. A tonu o le te mai mua mai e tele I whaia le whitwhilinga a vea I oe matali o le atua tele I whitwhili ina Yesu a vea mali I mawhaaola I lo wola ma soifua. O le tasi le nao vaenga pito I sili o na tāua I le mta upo. O leo te tala noi tangata ua talia Yesu a vea mali I mawhaaola ba ma fuono ua vatua le vaenga le I le amatanga. Ona po le alava le fua e te fia ai a whai o e te fia ai se mango. A whai o le te nofo I nei New Zealand. E ke fiu e ke fia ai mango e ke le ai se mango o ngai le ola se mango I kokongo New Zealand. E se le atu nuu e se le malo le iai oe o le malo New Zealand le ola se mango. E o fo I se ngiu. Fia ingu lava ia kaka I ngei se ngiu. Ai le mawhai ona inu mai se fua o se ngiu I ngei. E se a, ona I le ola se ngiu I to tonu o New Zealand. E se le malo lea. E whaape nā fo I la I oi Samoa po le a lava lo I Samoa ke fia ai se apu. E le mawhai ona e tau sami se apu o ngai le ola I se apu. I o te mi nei o ke langa I walu a vaku export pa. You know what I mean. E le o mawhai o na ola le la au mafua ona e se le atu nuu la iai. Whaape nā fo I la le upua le atua. E le mawhai o na ola le upua le atua ma e langona le atua. Pe a whai e te lei whanau fauina. E lei a whanau lo wanganga. E lei a tuia oe mai le malo le pongisa I le malo le malamalama. Amen. O laua transform ia po laua wa whanau oe wa ea, whanau mai lea, toi whanau fuawina, born again, o laua sui le malolo e, o laua e le malo le atua, o tangata la i le malo le atua, lea la o le atala noa iai, whaafewheo na taitaina oe le anganga o le atua, whaafewheo na whaamamaina le conscious le tutonu i atu oe. No uta ua ma tātou tata no fo I ma vali le ata e peo no uta ua I le tāu o whaafi tāuli ma sawanga ma me tutupu lo tātou wola ma soifua ona o ia o ina I tātou e le atua o le isi vaenga tātou atu mua tu se Efeso in Hebrew 9 ai le ia lor tātou ma tā upu ono low conscious po o low tangata le totonu le telena e ke whaiangise me ke fio cute ia has that ever happened to you o mea na tutupu I le tua nai e se mea na whai po se anga sala na whai e se tangata. I believe all of us, le mai mua mai, including me, na tātou whaia mea you don't want to tell anybody. Yeah, alua mea whengi lo uru. You don't have to comment, right? E iei mea na tātou whaia, tātou te le mana o tangata I know because it's so embarrassing. Right? E ofo ni upu na tātou whaia. E la mea lai kako ke ngā. O mea lale nā, e pei o lai, let's whasa more feel cutesy. Pei o lai wha asala ia te oi. Right? Pei o laua wha asala le mea le nā ia te oi to tonu o lo loto. And that become, wa vea ma mea wa e lea, wa e le la ngona I lea tua. Is that right? Wa e le la ngona lea tua ono o lea lava kakau a ngai luma, a lai ka au fia o e lo kua ngai.
Le ka ofia o le mele o le mele lenga faia. A faina sa e alu ngā ruenga le tua mo whata inga. E te iwa pa I no stu langa tau tamai ta I po se isi mea. That thing, o lai level tu tau mawhai les tangata, ai pe o lawa ka ofia le mea nga. There is a good news for you. E le tala le mo oi. Po le a lava se mea na tupu ia te oi. I lau savalinga wha le anganga wa tau fiai oi. I want to show you this scripture. This will set you free. I te tonu le tusi lea e peru rona mata upu e iwa. Whameira foi upu e. Let's pick up from verse 11. Hebrew 9, verse 11. Foi mai. Let me highlight it first. Hallelujah. O le mea pito I sili o no manao ia te oi te whaatau wa ina la whiawhine. I want you to have faith in the blood of Jesus. Ia e whaatua tua I le toto Yesu. Amene. O na iai mea I o le tātou tua nai ma mea na tutupu I o tātou tangata. Ua whai ma whainga tāna tātou langona I lea tua. O no le whaasala mea na I o tātou roto. I don't care po le ale ma mafa ma le te leo seanga sala na e whaia. This is a good news for you. Whamaile upartuspa ia a o ke riso ua maliu mai o le whaitaulanga sili I mea le lei atali ua ui ane I le fale whetā whai e sili ona le lei ma ona ato atoa e le whaia e lima o lona winga e le whaia wha le lalolangi nei. Ona ulu whaatasi lava lea o ia I totonu o le mea pa ia e le ma le toto o oti matamai povi, a o lona lava toto wana maua le tongi yola e whaavavau mo I tātou. O le toto leo Yesu, the blood of Jesus. That's why I say to have faith in the blood of Jesus. Thank God for the blood of Jesus. O le toto le na alu Yesu ave e whai mataulanga e whaavavau mo oe mo au. Foi mai la foi suma tolu a wa a fai o le toto povi po a ma oti ma le lefu o le povi fa fine ta anoa ua sau watu wai I e ua leanga e whaapa ia ina ai e o I le wha mamaina o le tino. Amene. O le I le whenga tuai ia pe o le toto manu na ona mai eu fiu ai le anga sala e le I wha mangaloa le anga sala na ona mai eu fiu ai o le mele na ona mai a kava I le anga sala o la lava I le anga sala. Pe o le to inga mele sa iai o la lava I le sin pe o le po. Se tu lo ai se manu ai lo lima. Nga mai o le pen 8 kava ai o le whenga kuai la fa pe nga. Nga au mai o le pen 8 kava ai lungo le a. Lungo le manua ai le o pere manua o la lava I le manua. Na ona kava ai se I o fo laka usanga. Ko kava ko e fa pe na la. So this is a good news for us. Fa upsul fa fo mai. E le sili ea o na whaamamaina o outou, whama e le sili ea o na whaamamaina o outou loto fuatia ifo. Amen. Hallelujah. E le sili ea o na whaamamaina o outou loto fuatia ifo. You're conscious. Redeem your conscience. Whaamamaina lea. Le loto le tonu. Le conscious lea. Purchase our conscious. O le whaaf. Tu so leo wha mai. E le sili ea o na whaamamaina o outou loto fuatia ifo ai ngā luenga e oti ai. I le toto o ke riso o lena avatua o ia e le anganga e whaavavau e whai mataulanga e le pona I le atua ina ia outou au nei le atua soifua. A tonu o nai te ngalue I le atua a nā lava e pia iai se anga sala na whai le tua nai o ngā lava e lave lavea. It became something o naua tau fia oe. Mai lo wa ngai luma mo lo langono le tua. The good news for you, the Bible says, wa uma o le toto Yesu ua whaamamaina le conscious le na. A tonu e mawhai ona e manatua is still part of your memory. A tonu e te manatua lava le mea na tupu. But the good news, it doesn't bother your heart. Lau wa whaamamaina lo loto fuatia ifo inu mo le tua.
ia pe ono fai atu to tele nisi o uso a kerisiano, ia reise si a tele temi ra lato fo launga, te upa wa whainga kānga koe o mai, ono le maasiasi matala tangata e whai ai, the good news for you, the blood of Jesus will clean your conscience. E ma whai lava ona e toi sauto e whai le ngāru e ngā lea tua, la e ma mā lava lo loto, in the eyes of the Lord, you are precious. Yeah. Po a lava tala tangata, te le toi maa sea o laua, were covered by the blood, actually cleansed by the blood of Jesus. Amen. Ilunga atu, let's back up from verse 9. Foi mai foi upaiva. Foi mai, o le whaatusa lea, le tala noa I mea o le langi, I mea o le whengenga tuai, ma le whengenga foi mai la ia. O le whaatusa lea e o mai I nei o na po, o loo awa tuai mea alofa mataulanga, e le mawhaia o na wha ato o toa ina I lona loto fuatia ifo, o le au na iai. I mea o le whenga tuai, ina uanga sala a lai kawa lava, e le o mawhai o na whai e se loto e se a, e kau whai a kua a la lave wha lave lave le mea nai le loto. La lave wha lave lave I a le anga sala I le conscious. See? Lea lai whai mai, o mea na o le whenga tuai. But the good news for you, the blood of Jesus will remove that sin. Na te ave e sea mafufu lua le conscious. Ina ia mawhai ona e langona ma e au nei le tua. Let's read the English version here. For me, this is illustrations pointing to the present times, for the gifts and the sacrifices that the priest offer are not able to cleanse the conscience of the people who bring them. Ole o mo meo o toto manu ma meo oti ma moe ma povi na fai. Fai le taulanga, fai mai le upertus pa ia, ele I wha mamaina I le tangatanga I kokong. O la lava e o e fai, a la lava e wha alongo koi kongo loko, e anga sala, ele o sa o loto a. O la lava e anga sala le loto ono se mea na tupu. Still, have that conscious. La lava e a, o le mea na tupu. Le tua nai. Pia no fai ato le tele I o anga sala. O la lava miska ka ia o le mea o ka ika e wha pengei. Wa wha mamaina o e le atua. Have faith in the blood of Jesus. Ia iai lea, whaamamaina oe le toto o Yesu. O le conscious la lea. Wa umala na whaatawina. Wa umo na whaamamaina e lea tua. Lea lau whaamamaina, le tara noa le leima, manino le tara noa le tuspa ia. I lea, le loto fuatia ifo lea. Le loto le lefo me le tala polo. I try, mau te tau mawhai ea, e maintain ia mamā lava le vao. Lo loto fuatia ifo le lei le vao. Umale tua. Whaatasi matangata. Ia aua lavanga I whaalalavia. A tala noa lea tua. E te langona. Amen. Au te mana o lea wa mama. Ia, this is a good news. Wa wha mama ina le conscious. Ai ono lena utala noa ile. Peno whaiatu, you guys need to go back to our Bible study la solua. Ono o le pio le tātou mata upu lea. Ile foundation sa wha peona whau lea solua. I mamata upu tu atu. O lea lai tu e so. Ina e maua le atoanga o le vaenga o lo tamu whaia o ina. I tu tonu la o le, o tātou au o ngana utala noa ai, o no o lea tua, no whaia tua ai. O lea tua iai lana au wala e na te whaamamai na i le tangata. Amene. Hallelujah. Ina ua ave ese mai e lea tua, ai kupito ia Israelu mai tu tonu ai kupito. Fa se fulu tau sanga o tau mawhaile atua e ave ese mafufulu Israelu. Se ikau ave ese mai ai kupiko lai totonu o tangata. Ono e o mai tangata mai ai kupiko. O la lava e kumu totonu o la tau loto I tupua ma mea mai ai kupito. Wawa ire I levanga o mai au mai whaile kupua povi. Le kupua au lo voile. Le ngō mai whau. Ona se ha, o mea lai o la tau loto. Lea lava no mai ma la tau. Tau mawhaile o le atua e whaata amilo ina ia hao ina I la tau. Se I ave ese mai ai kupito mai to tonu o la tau loto ai le I o I le whanua wa whaamaina I le whanua I po ole a ai wa whaamaina e whaape nā fu le tātou whainga malanga I le langi o tātou wa ngā I le langi o le ngalue mai le atua e whaamamaina I tātou e ave esea o tātou tangata tuai ai a mawhai o na whaafawina I tātou ai mese o tātou loto I a maua le loto le lei. Amen.
Na ufa ia tole atua e ila na fai e ile awala le atua e fufulu ina ila na whanau. Amene. La ua loe mai se tala i tutono le tuspa ia. Tātou te tala no ai. Now you know. O umana whaamamaina whaatau i Yesu low conscious. Amen. O e te au ngai le atua. E koe au ngai le atua. E leise me tu e whaasala ina i oisea. Because you have faith in the blood of Jesus. For me, o yelo whaatua Yesu lo toto mama ia uang sala. Wa umaming o whaia. Wa mama i lo toto. Mene na au kisau ke au ngai le tua buri ko yai ma se me ko fala la ve loko ai se la wata tali tonu have faith in the blood of Jesus. It's not my idea of redemption, it's the Bible's idea. Amen. Ole ai kia tu spaia. If you want the Bible result, do it in a Bible way. Amen. Hallelujah. Ito tonu la. We all know. Ole no tala noa I mo meo me alofa. I may say the gift and the fruit. O whaapea. No whaongaina se tala e whaapea. E alofa le atua ia te oe. Ai le tari tonu ina oe le atua. Amen. God loves you, but that doesn't mean he trusts you. Amen. E mana o le atua e ngalue mai e whaamamaina oe. Hallelujah. Whaamamaina oe, ina ia mawhai ona ia whaongaina oe. Amen. O lau me alofa, your gift will promote you. Your character will hold you. O lau me alofa na te si itia lo tūlanga, a o lau a mio, o lau a mio na te maintaininga pe tau fia o I lungo se tūlanga. O tātou wa aifo I tamata alo le ke le yo kamaka alo le lei o lātou ta alo si I ale tāleni te gift ave a lātou tālengi ko urunga I ai koe pa uma ia ono lea leanga o lea mio e le character. You see my point? E lea o lau mea alofa la po le alawa mea alofa na wha mea alofa inai o e lea tua o lau mea alofa na ti iti alo tūlanga ai o lau character po o lau a mio la lea lenga lue I lea tua ia lelei. Lau loto ma ia lelei ina ia mawhai ona tau fia o I lunga I. Amen. Ti tato atu mes whate ta inga I believe it tonu le tusia Luka. La tato atu tonu ia a mata mai se foi upu tonu le tusia Luka. Let's go recap first some of the things len tato tala noa I lea so e vave lava. Ona te lele tato mata upu nea fiafi. Tonu Luka e valu le tala noa Yesu I le whaata oto I palapala e wha. Palapala I e wha o le tala noa I loto ese e wha o tangata. 4 different kind of hearts. Le tala noa Yesu I ia pole palapala le whai ma whaata oto Yesu I. O le palapala mua fa mai le whetalainga Yesu o le whaata oto le nei o le saito o le fionga lea le atua o le upo le atua fa mai la o le palapala mua o e le awala o e na whaalongo ia o nā luane ai leo le ti apolo ma ave eseina le upu na I o lātou loto ne I whetu ne I whaatua ma whaolahina I lātou I le account of Matthew says for mai o tangata ia na whaalongo ai le malama pe lātou te le I langona na tano le mātou sumatolu whai upu sumariva I le mori maua mātou I le tala lava le tasi o le tangata la lea o tangata na pa ua I le whatu ai le malama I le upu le atua Saulo ti apolonga oi asea ona laile o iloa. Amen. E kele o malama mai o le ngau ia. Have you ever we se mea na le malia ia ele sia songa o fai karat sai o le mato wa o ngai sia sona. O se ko lua la sai e yonga se e vai for you sports shoes o for no le litu ai nga Converse. Is that a brand Converse? E la taunga tala le brand na Converse o alu e whaila karat sei wala. Wow, lau ke le iloa le price. O te le iloa po le ale. O te le malama. Pe kaunga ka le a brand pe le ai. O la kuaku urunga nga. Pe ia nga le 5 ka la e nga laku ka nga kai mga o whaku ia. Ave, 5 ka la nga. Whai kunga kwa I fia. Fia ka nga nga. Whai pia pura me fia ai. Se e vai kuai. Malo le iloa. O le brand nga. O le kua kaunga ka.
O te le o malama, whaingo fia i ngau i penga oi a fo esesi, pe a ele malama i le mela i ngai, ia, whamakala ki o kōrua, lau whapea fia o kauriong se e vai, amukua le fia lo kōrua lo vai tele. Whakauong se e vai kaunga ka, i le ngau lima ka lalanga, esia, o te le o mwhapea ui a iku kusa le brand nga, i mso se e vai fo i le lea, le malama. Te lor whaingo fia i ngau i o ti apolo ia te oi, pe a ele malama. Mena e watu i loa sia, e te le whaataua ina se mea. There's no value to you if you don't understand. Pa pena fo ila le upo le atua o tangata ia, wala to le whaataua ina le upo le atua, ona la to te le o malama i le upo le atua. Saurur ki apolo ngoi. We talk more about that. I le si tatou serious. Amen. Fo mai la ia. Fo super tolu. O e i le mea papa, o i la tau ia, pe a whaalongo i le upu, ua talia male fia, ai le aini o lato waa, ua faa letu maulo lato faa tua, ua o atu i aso e faa oso ina ai, ona o ese ai lea. O ira le verse lea, lela ave la ufa mamafa de neia fiafi. Amen. Ona o ire pala lea, o lana o lato talia, and I believe, ala no fia wha mamafa i le mata upu lea, because the majority of Christians, o le i le vaenga lea, no lato talia le upu, mamatua i fia lava. Amen. Lana matua i amen, and o lato va I the revelation, wow, amen. Really? E mawhai lea tuona whaile mea na, wow. Tato atu i tua le moli mau, amen. Tu se mariko. The same parable le fo matala e mariko ile moli maua mariko lo na mata upu e fa. Fa mai la mariko ile foi upu e. Es fulu fitu. Ile uvaenga ia. Fa mai ai pe tai ua le aini o lato waa ua faa le tu mau i lato pe a tupu le pua ngā po o le sawa ona o le upu, ona lātou tau suai loa lea. E mafua ona tupu le pua ngā, ona o le upu, le loa la tātou woea, e su, le tātou wo loe au ili. Fo e whaapa uaniani le tātou mata upu le neia fiafi pea, le foko makar kako pai postadia le la umar kaimi. Ona o le upu, o le taimi lava e pa ua i le upu i lau loto. Amene. Tupu loa la lea, le whaafita auri, e tofo ine, tono le tuse Sakaria. Amene. Sakaria, se kuseka o Sakaria ali. Ia, Sakaria, o lona mata upu es fultolu, fai upu e iwa, fai mai, o te avane lona tolu o vaenga i le afi, fai mai, o te whaate a ese ai le ele ia te i lātou, e pei ona whaate a ese ina ai le ele o le a rio, o te tofo ina i lātou, e pei ona tofo ina o le auro, e wala au i lātou i loo ingoa, o hau foi o te tali atu ai a te i lātou, o te whaiane o loo nuu lava i lātou, ai whai mai i lātou o Jehova o loo watua lava o ia. O lea tua e na te tofo ina lana whanau. Pe tofo ina e lea tua o na tangata. Amene. E tango lea tua tofo le upu. Le upu lena e whaalongo ai. E tofo ina foi mai, e pei ona tofo ina o le auro, e wala au i, whamai e tofo ina i lātou, e pei ona tofo ina o le auro, ina ia whaamamaina. E whaalongo la oi le upu, ona tango la i o le atua a tuu oi, ina ia mawhaina tofo ina ia whaamamaina le upu lena e whaalongo ai. Amene. I te tonu al salamo, amene. Salamo lona mata upu tastasi iwa. Foi upu e se fulu iwa. Ono su fitu. Tastasi iwa ono su fitu. Foi mai le upu ale fai salamo. Tā vita foi mai. A o lei pua ngā tia au na o se
A o le nei ua o tausi I lau a fionga. I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. Amen. I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. Ea o la pe tango le atua whaatonu lana whanau. Ai le I pua ngā tia la tātou pe discipline tātou le atua. Pero tala tā vita, foi mai o la lava o longo o langa sa. Nga se solo. Ia pa yung pua ngā tia. Ai le I pua ngā tia la, foi mai na se e siale mea ngai leo langa o kāwika. Ai uma mai pua ngā, foi mai la, o le nei ua o tausi I lau a fionga. Right? E ile sika ngaka o la lava e fai leo langa ngā o ngai lunga o moenga o le a ave mei lunga sala moa I lo inga. Ai mai, le atua. Wo o talia o e vea mali I mwhaola. Anga whiu lea kua e kuri alai malusi. Ai anga le kupua ngā meo. Kere o whai aku lau lea tua na whakupua. Ai ao ngā e ao au ina I le stangata. Amen. Tuzo atu salamo se lau. O I le salamo se lau. Hallelujah. Se lau o lima. O le tala no le salamo se lau o lima il tangata ino ya Iosefa. O Iosefa, le lea umatatu ua tala Iosefa e wha umai le tatu mata upure reia fiafi. O le salamo lea, o le tu sia mai ya Iosefa. Salamo se lau o lima foi upas fulmariva. Let's pick up from verse 16. Foi mai. The verse 16 foi mai. Wa ia wala au fo I le onge e o I le nuu, wa ia ngangau le to o le mea e ai uma. Wa au wina atu e ia o le tangata e mua atu ia I latou, o Iosefa lea na whaatau wina e whai ma au auna. So o salamo le leta no ia Iosefa, fo me la ia. Ua latou whaati ngā I ona vai le noa noanga, o lava o ia I le ua mea, fo me no fo upus fumare iwa. Ua o I le tau na tau nuu ai lana a fionga. O le a fionga a Yehova na tofo ai I a te ia. So Joseph, let's read some of the translation. Ia maua le winga foi mai. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Ai le I whaatau nuu wina le fina ngalo le atua ma le upu whaaperfetanga na ave I le atua. Prophetic dream na ave I le atua. Ai le I whaatau nuu wina na tau mawhai le atua e tofo le character. Le a mio. For mai la ia, until the time that his word of prophecy regarding his brothers came true, the word of the Lord tested and refined him. Amen. Some people for mai ngo kango try le upo le atua e le work. No, e le work o nganga try o le upo le atua and you quit. Ia, sa for mingi ka o kango try le nga meo ka kalo e le work. No, o langa fo inga try mai o le upo langa test mai o le upo le atua. Ai wa e fa vai. Ia, ile tangata lea. Let's read the Passion translation for mai. God's promise to Joseph purged his character until it was time for his dreams to come true. Amen. Amen. Na iai o Iosefa, se fulu fitu tausanga o Iosefa ai ave ai whaatau e ona uso ana I oi ai kupito. Se fulu fitu tausanga. Ai o le tolu se fulu o tausanga o ai o Iosefa na ave ai mapale mia I tonu o ai kupito. Se fulu tolu la tausanga lena. Lena pua ngā el tangata lea. Your dream o lau mea alofa e na te tu ua o ilunga. Your gift na te avea o ilunga pe na te si itia o lau tūlanga. Ai o lau character, o le mea le tau mawhaile atu e ngā lue ia whaalelei lau character ia si itia o lau tūlanga. Ona o lau mea alofa, a lai o ngā tusa ma lau character ia le whaatinoina o lau o nanga I le atua. Ia e o okununga ia kei loa alofa I tangata.
Ia o kulunga ia lai mamalo roto. So pe no fai atu a o na ngalue le atua pe na fai mai o fai salamo fai mai wa o le tau na tau nu ai la na fionga lo fulfill fai mai la ia o le afionga Jehova na tofo ai ia ya te ia. So o lana test pe na tango le atua mold and fashion him. Faafefea na tutupu faafefea na tango le atua ta pena lo na tali o Josefa a le taimi lea. How can he faafefea na tango le atua shape fo ile. Na faakali a se i makua tupu lo la ia avangelo ave matupu. Amen. Tatu atu i tua tala ya Josefa. In put to see kenese. I love the story. Alue fai tau le tala lea. Tu si a Josefa. Ele fai kau e Kevin le tala lea mo oe. Fai kau ai oe tala ya Josefa. E ngisi Kevin. Fa pu merkala ya ka vikam koriaka. Kala ya Josefa. So le si fai kau kusai. Amen. O le tusi la ya kenes i tutonu i. Le la tato fai tau tu i. E ele prophetic dream na ave le atua i le tama leo Josefa. Amen. A o siona ponga e mimita le tama. Pa mimita o le pride. Fai mai. Na fai le miti a Josefa. Ua faali i ona uso. Ua atili ai ona latou ino i a te ia. O ia fai atu i a te i latou. Fa longo mai ia i lau le miti. Fa auta sa tatou fusi saito. I le whanua fa auta foi. Na tū lai lau fusi saito ua tū lava ia i lunga. Fa auta foi na si o i ai a o tau fusi saito. Ma la tau i foi lau fusi saito. Ua fai mai o na uso i a te ia. E te fai matupu ea i a te i mātou. E te pule foi ea i a te i mātou. Ua atiri ai ono la tau ino i a te ia. Ono ana miti ma na upu. Si? So vai le miki ka malo na failanga miki ai le ka fi ai loa ingo ngausu nga i arfu ko fa makala ai mi mika kuska melanga miki fa mela ia o la we loa ka malo o la ika o la ingo mela vai nga i langa miki ai fa mai fola io le fa upo mai o to e faile tasia na miti o ta wina atu ai i o no so nga i loa o la ingo ngausu langa miki mo ai pe fa pa i kau fa ngol miki ko sa ko fa mai o fa ia tu fa auta o to e faila o miti fa auta fo i le la male masina ma fe tu e se folu martasi wala to wi fo mai a te au o ia ta u atu ai i lona tama mo na uso ona o hai ai lea o lona tama i a te ia o fa pe mai i a te ia o lea e lau miti na fai ma to te o mai ea o au malutina mo uso ma to te i foto ele i a te oe ua mata taua o na uso i a te ia, a o lona tama ua ia ta hofi lana upu. Amen. Ia ole miki lana ngā. Ole elana ole faitau, this is a prophetic dream. Ole upu po ole mele na faali ele atua ia ele tama lea. Ole mea o lona vala awina lea. Aile i yo o lai le vala awina o Josefa. Aile i whaatau nu uina le miti lea i fusfusinga saito ina fai ma le masina malane na ifo mawhetu. Aile i whaatau nu uina e aile ka mai journey le na tupu le o ngā totonu. E ile teimi sa fufulu wa ile atua la wa uma ona wa ile mea lofa ile tama le na wha mea lofa ina ile atua mai le manamba o lona tina na wha mea lofa ile atua. There is a gift. God knows one day e ave ile tama le e avea mapale mia. Peitai. Ele i ready le tama lea. Ele i tapena inga le tama lea. Ono le tama i spoil. Moto vai le tama. Fo me o le pele le ko inga. Nga fai fa pikoa le ofu e fa ofu wai. O le fai matua tātou Samoa. Ma tātou so stangata lava. Tātou tea. Kau ma fai e maua uma tātou whanau mea le lei. O lea tua malana fai tangata. E lea fo. Tangata e tōwhia lea tua. E uma na fai oe. Tōwhia oe lea tua. Kango lea kua aveang kangaka ku ilalo isi kangaka ea. E ko lengi mai ai. Ko fia le kua mose ai angi solo mose. Right? Ko fia le tua ka vika ai kuli solo e saulo. Right? To fia fo ile tua Josefa. Se ka ko wo laia. Te tatu fa solo atu lai le journey. I numal mta upe toru wiva. Nena tofo ina ile to lua Potifara. Ina ua fa atau. Fa pupu le tala. Josefa mo ila to ile le tala. O Josefa ua fa atau e ona uso. No uso ele manu alu Josefa ya si no uso el tasi aso la watu mantua la le miti le na famtala nei o la lo fe kai uso le la watu lo ya si uso fai lo kongo uso la fasioki
peitai na iai la le au wala na lave ia I fo ia e lona uso o Reupena le lana ave lo tongi le lua tu waina ai te usa vali fo la umitiana sa vali fo la umitiana fai lo kongo la vanga na kelo le se winga fa sio kirka koso ai ave fa akau la umitiana yo lo la vanga fa akau la koso ya mitiana o tu la umitiana fa atau lo ana I oilea ile au na Potifara ile au na afarao no ya Potifara o Potifara la pule le au fa feaua ai fo afarao so e mawalunga na kaka na fa akau Yosefa mo tino o Yosefa le tangata le na faina na miti e ile aso ai fo ai ele iva ai Yosefa ile mea ta olea o le fale pui ele o ilo Yosefa le mea la tupu pau ale mea fa ali ele tua na fa ali ele tua na prophetic dream I'll put it this way le upu le tua le fina ngalo le tua mo le olanga o tangata le na fa ali ele tua ya lo la wat ho o malo inta upu le o le upu le fo mai o le ua iai ia Yosefa e tono ai kupito o Potifara le au na siri a Farao o le pule i le au whaafeao. Ai whamai whai upelua, sa iai Jehova ia Yosefa o le tangata manuia lava ia, sa i le fale o lo na lii o le ai kupito. Na alu a Yosefa ina ua whaatau, e le i alu ese ai le atua. God was still with him. Na alu a Yosefa I pua ngā o lona o langa, God is still there. And I want to tell you that o lava ia te oi, o a lava ni whaafita auri o tutupu I lo o langa, God is still there. O nā lava fo e iai le atua. Yes, e le tua. The Bible says he never leave us nor forsake us. La lava iai le atua. Surfitu tau sanga o tamale na ave ai. Fo mai la ia. Whapupu tala I tutono le whale Potifara, ua makua I fia fo mai ua manguia le ainga o kaka le Potifara I tutono ai kupito. Ona o le manuia o Yosefa. Ona o le atua sa ia Yosefa. Hei la kemi o ngor kame au lelei. Ia ngā, oi fui au lelei. Ia, o tame au lelei peia sa moa kama le oi fui. Kama le Yosefa au lei la. La kula le finga le to o lua Potifara. La ku fui lele ai ua kawanga au kama. Fa ivi maka fa pengi maka wanga au kama fui lele la ke Yosefa. E fui mai wa. O mea uma na ave tangata leo Potifara ia Yosefa pule ai. Ai le ngakala. O le fo ilai au le leire kama. O le ala ua to sina le fine le. La kula le finge le kawanga fo mertala tu spa ia. Ua fai so. Ai fo mertala tu spa ia. Au fai so o la mi o finge le. Kam ngai le aso na tamo e sel tama le ai lai maule le ofu le limo fo fine le. Lo le finge le o aku ia kanga maku wa il finge le fo me o Yosefa ngalaku yake ia. Ai le o yang kam fai anu ia Yosefa. Ua kupu se mea ngai lo wolanga. Ua ku wai o e kangaka I meleanga. Ia akara ia. Nga kupu fo ia Yosefa. Ia. Ua ku wai se ina o se mea na efa ia. Ua ku wai ua ave se ina se tala fai mai o oe na fai melea o oe na fai melea ngai. Fai atu ia te oe. E le ai se whaafi kāu le fōra leo langa le ngai. O whaafi kāu di uma. Mea uma kupu leo langa lea. E le ima se mea fōu fa me tuspa ia. Nothing new under the sun. Right? Fai o na ua iei wakau pepelo inga oe, makua ia oe, na tupu fo ila au na lea tua ia Yosefa. Famila ia. Umale na aver kama loka. Ai vaku fo Yosefa loka. Fo mele tala le fai upu e lua tasi leu ho or kama fai pui pui. O ngol mele tupu. Fo mai sa ia Yosefa Yehova, ua ia alofa ia te ia. Wana fa atupu ina le alofa o le ali o le fale pui pui ia te ia. Vaku fo kongi o wala ia ile atua, wa alofa ngia fo kon fale pui pui. Foi mai fora kala kuspa ia o mo me o afo o panka umale ko kongo fal pui pui nga pule fo Yosefa foi mai foi upo e lua toru ele iva ava aile ali o le fal pui pui se me tasi o ilana pule awa sa ia te ia Jehova o mea fo isana faia o fa manuia le e Jehova o mea umanga kango fo kanga kale pule fal pui pui ko ia Yosefa pule ai right le lava shape mer e ai fo ele atua tangata le Fapupu le tala pe no fai atu o le upal tuspa ia. Oi o le no fai atu o lau mea lo fai si itia oe. A o winga po o lau character e na te tau fia oe.
E tā ua la lea, le shape ia po o le wha le leo o winga. Ave ese le wha maua lunga, ma ese le fia poto, ma ese le fia wha lia lia, ma ese le e ave ese umar kamanga se I wha mamainga arka lea. Ona, o lau mea alofa la, wa levanga fia si ikia o ele atua e lau mea alofa, peika o leva I mea le atua, ele I ready a o winga. O lo la vea I alfa mawalunga, fia sili. Na la vea, tau mawhai a le atua e maud le tangata lea, ina ia si iti o Iosefa la. O lana mea alofa la, o le whaamatala ino o le mitia Iosef, o ai foi, a Farao, o le mafua angale nā la ina si itia le tama lea. Ai si itia atu le tama lea, ina ua fisili atu Farao ia I le mea na te whaia. Aia, whai mai le tala le tama lea, au mai umamo meoa, fitu tausanga, e au mai e mo meo saito e mai e teu le wharesaiko. A o mai fitu tausanga le onge, ia, laua ia. Le tausanga le lei, ia tātou a toloa iai, ma ia teuni o loa a wā tausanga le anga. Whaakingo ingo ngā ruenga le kama, o whea ngai loa mai Iosefa ngā mea. E hilo tato nunga ainga maka Iosefa I kokongol whale pui pui, la e whekolo fifo loi. O le upartus pa ia fo mai o le loi e whaaputu ia so le anga. E whaaputu ia so le lei a wale aso a wale aso le anga. Ai o nganga I lo upuna whata oto, ainga maka Iosefa I loi whale pui pui. So le, la e la akwa ia, la e la ui whapenge. Amen. Ke lo me ave o ele atua o nai o inai oi. But I love the verse 50. I te tono ke nese lima se fulu. Ina ua whaatau nuu la ua mahe a le tala lea le. Whaasi usi unga le tala lea. Ina ua oti le tamalo o Iakopo. Mantua Iakopo ia mona uso. Ua oti nei la I te tono o aiko pito leo la ua maliusto ino Iakopo. Ua whewhewe nei la uso nei o Iosefa whaapea. Le ua oki kako ka manga alofa ma Iosefa. Pela akango ngai la Iosefa ya. Ko e kaui masui mer kako amio le anga le kako whaianga ia. Le whewhewe ya Iosefa. But this is what happened. O le mea le tupu I le tangata na ta pena ina e le atua. Ma tupu e le atua I totono o whaafita uli malu I tau o leo langa ina ia saolo na loto, ma fufulu ina lo na loto fua tia ifo. Fai mai le tala le tama lea, fai mai fai upa se fulu ma le lima, o I fai upa lua se fulu. A o outou, le tala no Iosua ia Iosefa io no iso fo mai, a o outou, na fai tonga fiti e outou ia leanga ai au. A o le atua, na fina ngalo ia hiu I le lei, ina ia ho o ina whaaola ina o le nuu e toa tele, pei ona tau nuu ai I ona ponei. Seva ai e le talia le tangata, ua ta pena ina e le atua, ua umaua le haima se wha maua lunga, ua sau fo I le loto e mala malama I le atua. Laua mala malama I le fina ngalo o le atua, na ta pena ia e le atua I totonu o le fale pui pui, na ta pena ia e le atua le fale o Potifara, na ta pena ia e le atua I upu matala tangata na whaia te ia, na ta pena ina ia e le atua, o na ia le taimi e whaatau nuu ina le upu a le atua. Amene. A o lau o whaatasi, e sau le tala le na sau, o le tangata wa mama, o le ipu wa wha mama ina, o le ipu e loto maua lalo, o le ipu e loa wha maua lalo yo na uso, e mala malama. O la ua atu o na uso na amio leanga, ai whai mai, na utou whaia e leanga iau, a o le atua, na ia whaia molo na vi inga. Amene. Ia vi ia le atua I lo wolanga, o ani whaafi tauli, o ni meo o tutupu I lo wola masoifua. Let me tell you, ia aveo se me vi ia ai le atua. Ia whaamanuina le atua, ona o lea, o meo o tutupu I lo wola molo soifua. Au e te whaavaivai, a o ina tofo ina o le upor whaata oto, whai mai ai le I whaatau nu uina, ia le mea na polo ai le atua po le upo le atua ia Iosefa. Sa tofo ina Iosefa ele upu ale atua. E tutupu la whaafita uli malu I tau I lo wolanga, ono le upu le te whaalongo ai, le upu le lau ngā atu, mea I te whaalongo ai, ono tutupu I la I o whaafita uli. E peila o le palapala le nā, a ona tutupu whaafita uli. Aua e te fulitua, aua e te foitua, ta ofi ai, hold on to it. Ta ofi le upu ale atua. Ina ia fua mai,
ia fua mai le upu nā le atua na e whaalongo ai tai tolu se furu tai iono se furu tai se lau. A vea ai lo loto se loto e mama. Amen. Auana e whaavaivai. Ona e tutupuru i tau lo tātou wolanga. Ia a vea o se mea whaamamaina ai o tātou loto fua tia ifo. Wa umona whaia Yesu le taulanga. Wa umona whaamamaina Yesu o tātou loto fua tia ifo. A o tātou au auna ia te ia. Le eise me punitia ai. Ai ao o nā whaamamaina fui o tātou wina. Wha maile upu ale tuspa ia. O le tofo ina o lo tātou whaatua e tupu ai le a mio. O a character. A o laina tofo ina i tātou pe o Josefa e pio mai le character. Ia e loa ai whaamawalalo. Ia e loa ai a lofa. Ia e loa ai a. Ia e loa ai ava i le atua. Amen. For me tala mena ole application now tala for ile apolo for me I can do all things through Christ. For me no o motiva o ina for ile motiva. No o mau mea. O a lava ni mea na tutupu lo tātou wola. Ia ha o ina i tātou i o tātou wava i le atua soifua. Ia iai mea o ngai lo tātou loto e shape na i o tātou loto. Ina ia mawhai no tātou la ngona le atua i o tātou loto. Mawhai o ngai ina i tātou ona e fili le atua. E fili le atua i lo loto. O ani whawhita auri tupu i lo wolanga. Ia avea o se mea tapena ina i lo loto. Ina ia wala au mai le atua si itia o lo tūlanga ma tapena le teimi e whao ngā i lau mea alofa na matu i le atua. A lau o ngatasi ma lau character, ma lau a mio, ma lau wola whaapa ia ina i fua o le anganga. Le tūla mātou ta mā whaamanuia i lau whanau whaamanuia i a Samoa. A o mafuta mai, a vea lau upu nea fiafu se whaamanuianga, ta pena ina ai o mātou loto, ia mawhai o na e ngā lue, e whaapeo o na whausia o mātou tangata, i o mātou maua le loto maulalo, a wai te e le whaamaua lunga, e fōa i loa lofa tūno i le loto maulalo, whao ngā ina lau whanau o whaafafonga, ia whaamaulalo ino o lātou loto i lau upu, i o lātou langona lau o fio, ma lou fina ngalo, ma lou awa o mai ate i mātou whaamanuina le suafa o Yesu, nei ma se ia o i le whaavavau, ono o Yesu Keriso wo le mamala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. A whai o le te mafuta marinea fiafi ai te le italia ina Yesu e a vea mali i mawhaaola. Te mana o au te musu e tu lava noa e alu. O le teimi lava e te o te leo whai atu la e oti alunga la utala o le teimi lava e oti e le tangata you don't know your next 5 minutes. O le teimi lava e o te tangata, e le tā ua po le aringoa makai e ke makai ai, po o fele a inga e ke sau ai, po le areka unga kālo o whai po ipo ma le leo kele marakau ke leo ngi mea e whaia. Nothing is important. Tasia le mea tā ua, are you saved? We e talia ina Yesu a vea mali i mawhaola. La o whaia te talo le whaola tanga, e o te manao ia te oe te talo ina le te talo, aua te tuua le avanoa, o le te talo te talia i Yesu a vea mali i mawhaola, e le o se te talo e te alu Yesu, e se sui lau lotu, o le te talo te talia i Yesu, e a vea mali i mawhaola, o ia lea na ia whaia le whaola tanga mo oe. Wa umana ia tutongi ia le tau, ia e au auna ia te. Ia e fia talia Yesu a vea mali i mawhaola, wha te me upo te talo le nei, le tuola mātou te mā, wa o whaalongo i lau upu, wa o whaamaua lalo i lo loto, o oe o le atua soifua, na e whetalai lau upu, a o mātou whaamaoni, o mātou whaatuatua, e tau o mātou wangasala i o luma, e te whaamaoni fo i e whaamangalo, ma whaangalo. Ta mai le nei a fiafi, o te whaamaua lalo i o luma, wa o wiloa, o hao le tangata angasala, a vea le toto Yesu Keriso, te whaatua i ai, e whaamamai na aia uanga sala uma. Te tautino le nei a fiafi, o Yesu Keriso, o lo walu pele to tasi, na e whaatu ina mai o ia mai na ye uoti, o lo o soifua o ia, e o i le whaavavau, o te talia ina ai o Yesu Keriso, e a vea mo walii mo whaola, i aso umalo unei ola, whaamanuia o e tamā, ono le suafa o Yesu Keriso, o wala au tuai nei, amene, amene. Hallelujah. Amen. A whaina e whaia le nā te talo le whaola tanga, hey, amen.
Naua e talia Yesu, welcome to the family of God. Sum tala mai au i tonu le ainga o le atua. Amen, le ainga ya keriso. Whamanuia le atua i lau folaunga, whamanuia le atua i lau loto, whamanuia fo i le atua ya te oe le leiva yaso ai meise ia vea lau loto o se loto e whaonga ina le atua. Whamamaina lau loto, ia e langona lona leo. O le tātou prokalame na nea fiafi alofa tele mo oe, tātou toi whailoa ai. E se teimi o lumanai, ma teimi nei, wha soifua ia. Let your sweet aroma fill my life, fill my life. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Oh, let your words speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I'd like to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shining out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back. Take me back, dear Lord, where I first believed. Whoa, whoa, take me back. Oh, take me back, dear Lord, to the place, yeah, where I first received you, yeah. Take me back, dear Lord, where I first believed. Jesus is the answer to all the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going